Okay, webale mnonga Ejin Sky TV irakali abantu nakwakira ogundu murundi nakushemerwa webale okuba okitira nakire okuba otiro Sky TV bulizoba kurwo mukasheshe kusigishaha kusanga programs zitu zona wizano zireba kandi negishawa naga majingo cyuruho ulinzire umuhinji no mulisa Ejin program itwegeramo ibintu bingi kuruga famu ezabantu nyamwinji tubatayayira tuzokuno tugenda ntende mpenda omwe tugenda ntugitagite bitwihayo twabereta tukubireta ngo murebe bureba ntubireta ngo mwege kugira ngo nyencha kanino kwa kuboyine cyo kwenda kutandika afamu yawe kibe kino mugasho kandi oyine aho kuba wakegire mwene rizoba turukuno mukabare nikashangwa muri sanga kandi tuzakuba ntongera kumanya abakwatinana no kuri kwinga no kulisa tuzakuba ntugania no mulisa witu uwizoba ainente ahafamu ye ainoho embuzi nareba inembuzi nyamwinji aho nungi zikurebekaje aino rutoke nakora nebindi bintu tuzakuba ntugira ekitwayegaho mwende katutunge mboziye tubase kumwegitaho kandi kaburijo nyono banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka utahiwanyu deka tutandike mbozi yetu nana omjenyi witu werizoba sebo twakwakira Sky TV ramusi abanyo bakureba tutandike mbozi yetu bare utarakwata muitaka wamageze kika cyahiguru nahingise bugamba yabara butakwata muitaka no nimpisi umwe kwata mano nziganta nakwizira yabara butakwata muitaka no yerekera abandi mu bwonko n'ubukora munonga no base kugira imikono mihango konketa gukora mwe nabashemerwa kuntayayira ba Sky TV mwe bare munonga mazina nabanyita Steven Kakuru umwami Steven Kakuru umwami Steven Kakuru umugambirizi wa NRM nareba nente bo stamira ya NRM kandi no kanta muzindi okay ukambwe no gwabo umugisho muhango ayuma kuma mwashika munywano wanje mu Robert Rwakandari nawe yashika ni munywano wo munonga munywano wanje munongo mu Robert mu Byoji kambarra bariyaha ubwo no watatenka zoriya ni munywano wanje mu NRM yakantambira umusheje ogwo yayizire kurambaraho yizire kundamburaho agamano go nago rukureba no mu Rwakandari ogwo ni mu Rwakandari ogwo tuzakutumwa mu cyantu gambaho nawe ni mujagambaho nawe gambaho nawe okay abariyo bakureba Sky TV benda kumanya akunuya imirimo yo rukora neha ukagitandika bwire ki background yawe y'ubuhingi no burisa ukundi kugikora nuko kumwagireba itindi gukora mu government ninkoze semikono yanjye ninkoze semikono yanjye ikibingo nkarete mbebona agihe nko wawe nagihe nko wawe mbebona agireta nagibyara urutokyo nkarwetemburana n'engaro zanjye damwe ijyo kweje kongera mu abandi bwanyuma ibintu byanjye ninkunda kubyekora kubyekora yes kubyekora nango nebikoje bimwareba nyoka standeki nari nakikwizo narakibonire kinuzire kandi buri kintu cyo nambo ni mwafu mwashanga imyembe neza kutahobere ehundukire nayeho isize mbone ibintu byanjye nyanda kubyekora okay nambo no kuzumutahuni ninza mwizo bari yagenzire ubundi kiruza kuntwara mutahuni shana ninzo magenye ningo kushendekereza abagenzi banje barigira umagaragensi konke cyukuri cyona ne kayange ningikunda munonga mbone nicyo ndukugera cyo kundura government ko ekatobusinge obusinge bwatuyamba kora nebindi no shano ogwejegera ogumeyo kabe konka wasi utarukwenda gukora we oye ukeki konko businge twateretero gukora okay buri kubuza amanyano bikorota no businge kuri kubyama wasi mukoteine nduriye nyuma owanyu batamwitire nkaba barya entawe nkejo batagibire batagitsire oteine matuge nyuma mama tuge nyuma gakatwita banamo bitaba bajihakana sabo benda nabo nubugabe bwabo tone cyora abakora nabo nubugabe bwabo konka nyonka gisinda nasinda Museveni yatutambira imo muri yabani twe twarebera umutikabirebera kandi shitonto bimanya kandi mbimanya kandi no bitebye cyo kurebera mu hakanisiza muri yamasumani mu gwisakagwe bakatwara omwambi bitemberiye zari kandi rizo rya sande yargana za kushoma bisa buri cyakabunga abayina zibare twabeje bashitura umuka yahabiyengere babuze umukazi ngwara yati yaza kushaba atari kubamanye bakomanyise nkarergayo bamutomotoka bamutwara cyakabunga kuba yemerera mu rwego kanisa nka ngo mwambi bitembe no hatindiya nagamagingo tarayizire anyway emboze ne basa kuba ningwa katuzabuhingi no buri ko tungembe boza za wajango kabanza wa leta
embibo ukaziheza okutandika kuhinga na kunara wine binyanza orunyankokore nkarwiha nkarahaba umushaija katwesige arasanga chemanere si wanu yes orundi narahaba umukazi cyarahanga ryaho nizo mbibo zibiri zinakwatsire ekibingo eki nkakihandijo emingo nore nembibo nagenda nakitema nakireta nakibyara nebiko ijo nabyo nukoko nabyo nkazo umuntu nabihayo nabireta nabibyara nubwo akorto cyoro emitumba kandi ngiho kurebo koko kumu yurutoke nurwerayo karushangu nense yomere kandi turi kureba ndwera kashiritera manyoye n'amashagente notam manyoye n'ubunyatso buno butero yar yes abayinamani maingi nore hate ndebiri mushikeri mabayinamani nimutamu nanke midumo nambo no mwami inginiya nabitushomesa tutaromba kuri wabakashaba aho nahe nyuma nabitushomesa hate nambo we nka abamani kombe katanka bunanka buryo n'umisiro rutoke n'umwani neto kuturgatunga amani twatikiriye mu businge ubu butarikwenda kurugaho ntije kubikora kamboye n'umuntu wizirikire nkanyu wari wakakoni utashomero batizibote ruhe mukono ubu nakore ibi umushije nkwatabuta nkwatabuta ko kane myaka myaka y'abanyekishara okay wiza watandukana ki project yawe yo kubanza keriha akari ukinga kuko kayizarwamo intene za tatana tatenkuru zikashangwaho zini nkuruzi mwakura muri yabarisi twakura turi yabarisi twakura turi yabarisi no gukambara rugo rukureba ubwo no muri munange no tatenkazi ntabwo n'uwabo yarashomireho bwirobo amara kashomese bumusheje gurikira atobona wamana kakoma mana umcyamushanjwe cyira no wamani urujungu rwende ni hano no wamani okay mboni twakura twabakuriraho twakura ntirisi twariza batataitu twafurikana nakureba twafurikana se twagimaza amaguru konka tene kushomesebwa ubwo numuhinga kandi ukinga kandi numurisa konka mutakejire technology zo kurisa mutine tene buhabuzi tene bushomesa ko buri kutambira mbuni kutwaberete yaho enimiyensi yije arahangagireta umusheje aruburunga mugenzi wa kamarara yambye atwaye n'amasi ashatu atwaye n'izinte atutoita hwente zimuka kurikisha keki onu yamugaruka muyamugira ati ntashi ati tente ziro zeze hori rukurikisha kantu arebe kege onu famu onu atiwe ateni miyensi kerije ateni miyente tetemerwa yensi eni miyente tetemerwa yensi atumbwene yensi kerije enseri yakira Museveni yije Museveni yije eni miyensi yazoka eni miyensi yije ensi yazoka twakira hakira umurisa hakira umuhingi hakira umukayikuru hakira umwana hakira abasigazi nyonye n'imyaka 20 kazarwara ku Rwanda nkaga nege nena hati niyo nahise ngata kareba gasente ngweze neza abagurusi ezeze Museveni kutamutoka teretera nabo umutabano guru wakande mwazi tungireho twazitungire abamoka improko parish modo ezeze abagurusi abakayikuru eminyeto ayiba mbesho musheje katitambira mwana w'uruhangawe inyekindi kubaraga ubuhingi n'uburisi hari abar kunkiza nangwa bafama abamani konka nyo mukikitaho umutogwanje aba Museveni imukumur rukunda Museveni ibintu bene nimbyesti nimbireba nimbikunda imwahize kumukunda numutunga numunanuka numurarage ubwo mwamiro wakanda rugo wareba icyo nicyo twenda ubwo mwamiro wakanda rugo wareba Robert akanshanga umuhanda nakakono kanje nimpagere naremo azarwa kanda rugo abo munywano witu kanse kirku mutara ko munywano wanyu no butaragahamaramo nambo ni yanaga umuganire nawe no kumureba ndakikeze kurata hata motoka nkeji kure iri mu kibuga cyanjye mano kwagera Museveni mano kumukunda nanyere leta kureba amashanyarazi mu mbuga noreba na Sky TV ningireba ntugirebera kwa wa nambo nabayingi bambuza abashikota kombekere nga nyombekere nyine kare muje mwatahumka ejo etambe enjora tekutamba njara ejo hagaga barukutebye nereba nko muntu nga abanze korebi hatwaje ngo mwari yacu kojo nariye cyo nambo ni mwantere mukerere bumanyita bari wana ndakutubagire mu customer ireba atwino kuparaninga tukagaruka nekindi kise reka turebente
narebo inente nungi wazihingire bibiri ebinyatsa hansaho narebo inamato gakweyesera tugambira ko kuri sente zawe aho umuntu agira iki yakwega entenze nore kushesho tandukota nore enteze murozireba obwiro bw'ingeni zerisa konka ikinduka zanywa amezi gazo akoma mwakareba ko kakagura umwami rutahigwa miliyoni 5 ezo akaba wito munyambara munyambara rako yakorana intonzya nyine mikono mike betori yo mwena remo agira imikono mike nako kabayire katakabayire mbo ndanga karetsire rutahigwa yantera atakoma nkagurire nti watenti yabari denga kuraba ndiye motoka kareta kasitya nkakonore nkayiterera ibinyatsi ebyato byazo mwabirebe muri kurira amezi magade no ogumpira manu gwihamwe za Adamu tarabanje bari kwekorera amezi no suka kuroshko no pumping otom yingene ryo munjomo namashitagayo byone byayo biryomo ingino kagiguroteje yo pumpinga mizago miliyoni muri mutwara 3 ninguze bitoke amanye ukote mebitoke uyame sento rundana uza muri choma cyo kupampinga mizi cyo kupampinga mizi abana timba nene bashoma kandi warebaho umwana ko yaba bajikoro banje bareba to kine man go kwekora bidomo nyanda nkoreje utaza kutegana na mwezi wano ndakwoga amezi ngabagariya entaza kiracyore ntaza kutakira woko yabara weje nga na mugongo gwanjye ningenda yingira ko kugintera ho ngikomeye nibiro kugikoma bagikoma abana b'umwana ugu bareba batishati ya yero agikoma ajyati inyuma amezi gazo reba natunze nureke zazo mbite byazikene gukora ni yigifamu yanjye kiriye kibiro buseri cyo wareba ne cyanjye cya kartutsi urutocyo n'urwanjye hikibiro n'icweka obunyatsi ekazi ibiro n'icweka ibuzima kurgaha kwambuka buseri hikibiro n'icweka projects zona niziyambana zita ezi toche nuriyamba rutente ne yambe toche bita hembuzi zino kuzukwera ebuzima ente ni yamba rutoke kutama amasha n'amaganga n'ibindi urutoke riyambe ente kuhereza ubwatoro ureba nyobwatoro banje te n'ubukufabusha n'ubugaruka umuntu babwanaka babutaho babutomo mbyato zitera mukacacu zirya bashare binyatse bibare ko manuka shara batamu bwatoro enti ibiri mbone tende cyanjye kiri kusisikara emiyembe kuhentiti kugirya emiyembe ne yabantu kiri kuba mingi baguza ohana bataka abantu barya bakira ebukuje mwareba so main purpose oyiro kugira ngo nokora business yo kwinga no kurisa kutunga makasente no reba ngo nane cha food security ne kintu kikuru kubo ine byo kurya haka emyaka ina cyanye tinga makushaka no buro yo munjo mu pakire no yinga no buro nebitoro birumu ebyo no bo bikire yo ne sto hejo rukureba ejo ebitoro oyubunga kuburu ngubunga imutware yene bazacyoma basa caci yanjye bagireta yente to kugisiga obuhunga aba bureta bw'abantu kubarana bajya ngo hatutwenda obushera batora ibintu byona bikareta ubusinge amagezi katagane konka kagane ekigakwitse embo ntanga kuyigwire yatereta president Museveni siyasa monyo abantu bakera kuyorota ari kumwenda wenka kandi abana yiyanga mbone wana manga nanda kuze kashi no yanga sho kanshi butosho umuntu katerishe manya arebeka kubi afa mbone nteze zo rukureba zo kugira ngo ninunge no kuzorra no manyisaki okwirisa okuzireba okwikunda okureba bwire bono butera ibintu byawe no rebe ente zawe no rebeka yawe nambona koma kakor kurebako yatone bakombekera kajwaka kakor kurebako hata bari yakombekera gazo kumakabiko kabiko nyenda kutaho urwigi nkate kufuru tinkwenda nkaterwa njara inkwenda nkaterwa njara icyo ni kishu cyembuzi mwakireba amatoga ente bakashoze bana bakushanya bakagarre reka inenziga zako nyine za oil nyine petroli buri kintu cyanjye cyo ni kiriyaho nicyo kuri tinkunywa maru atinkuretse nyobo bwire bwanjye bona ni bitumbi bintu byanjye buriyo bwato buriyo bwo kureba igihe mini ya mwejo no bwato buri kuremera munongo ubu ubu bukaraga Kampala ubu kabugurwa genero kavuma ubu babureta motoka babutaburiya n'uburemene bukirizwa abantu nka mukaga
tukurga haho mu mutari bantu kabatanu kare kiremera munonga ati ibintu drums amazi no zireba sato bw'ubwato no bo bikirema amezi ageka gukoresa nibi drum namboni nyende kubuyo kubutwara hariya nyende kubombekera hata nkaguma nintamu ibyo kuriya byente bikwera biri drum biwareba uko babona ubuhanga nareba no kolese plastic no plastic nibyo byangu ikorese mfamu imunonga inanguna abengine babicana amato go kwesherera uko tubikushubuka tubine mu kerenyo go kwitante aha nkabanza kwesheza amato g'ibyomo kunkana jana arene gayitente umukerenyo amezi gararamu ushanga amezi gona gahindukiri nakirgaho icyo nakora buri bwa siminto bwareba hato bwa siminto bwatutwareba aho burubuta hano burunje munonga ino burunje abuko tubine maizi kuyonoga ihamu obozi tubine mu kerenyo tubine mbuntarukize bucyone cyo kwitente kuba cyo kubanza n'amatafari gokize siminti nabagitaho tene tikine cyo kwitekera ahandi n'ubutura ubona cyane bw'imyaka n'ubutura munonga n'ubutura so family yawe ningana cyo buhango nyine ekazi 21 byona project 21 hato bwato inebo nobo bonko bodamu yanjye ni yejo kwente ni set kazihinduka zije zinywa zigaruka mfamily tuzukutera urugendo ruringwa ni isetuka zomwo zirya mbone zikora bisa size isetuka imuki mukweto gukora bisa size ni isetuka igenda ziritsamuka zimwe zigazi zo mu bitiyende gukora iki gutororoka zigaruka zitagarra zirya zitsamuka zinyirara ni irya ninyu ubu bwato bwareba nareba umunyu aho umunyu nyine binimba bishatu no gwakika cyogo ubwo umunyu nubagira ntugura hariho gwito gwaburijo ubwo gwakatwe kandi hariho gwo igihoro kugira ngo kamisa icyonye cyo kutukura no kireto kitaranizamo ocyonda ente zirya umunyu bagire bikaje kurasha mwagereba nyutaru kintu cyanjye kindi kwenda ngo kikikame ikintama ubuhango bwanjye bukunda ukwenda kuba muko muyonjo yabo kwenda kurashi yakashora umukashesha akashangura umiro mu roho no hatira nga nokora kare icyo bari kwita ntegeka uyetebekanisa akwa nimba ntaroho mbone umukazi nkogu n'umukozi entejo hazegenzere to beshe ntegekane kanekora azijoma kendo rwo yashora ngati nkukenda igumaho kurasho nambo nanyana ngo zibatera murebo kuzuru ko bazemereye irimo taronte kugireti taro zona zero straight kandi ikindi kibar kubaye umuntu toro kukikaho tente yawe nkoko kwari kurashe ekagumye ngo namuntu naburekana brush ine brush nose brush ntezange kiri koga hariho mbaze guri mukakopo ngatama amashita hatino kugira to brush ugikoze mu mashitomo ugisigira utente ugisiga utyumbo yinge ngo hefeje yes kamashita no mbazi amashita gagaza gente notamo mbazi obitabura kugira ngo hatengo hekanga kufa obitabura hato bitabufundikira bigumaho na brush brush ubu kubrushinga mino nibindi hatkirika biri mu courage tene kwambana nenta negumete yo kwato kutukwayo ugikuba namunti tene tangene ngo deka tuzo mu kahumuro emboze kiriningwa tandikiraho twarwo mu kahumuro nyenda kumanya aha farm kuwa kuba uri umulisa ni bintu ki ebiri kwetagisa kuba biruhonke kiragiro ebikuru abo kuba ni mangu wano lisa ente oyine binte byo kuba notekwa kukora kandi ebirabase kwemerezaho project yawe kumara obwire buringo nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka ndiyo side zasanga kunuya kandi nkiriyo ninganira na numulisa numuhinji nakora projects nyamuhinji nembozi nunji twarwo mukahumura akantu turatandikiraho henyine kumanya n'ibintu cyo bikuru ebikwetagisa kuba biri a farm ayo mulisa gumaho katugaruka Sky TV irakari abantu
Nitukwakira ahari Rutoke Classic Hotel erukushangwa Rutoke Town Council meters magana 3 zonka ahankuto erukuruga Rutoke okuza Mitoma omuri Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo murembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erumu buri kimwe cyona bina sauna na steam rero garden zembaga Rugogoma Conference Hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya ebiye kinyankore hamwe n'ekifirika byona no bisangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 ikinana 2 0903 ninga tera note mushanju note 5 58 86 makumyana Rutoke Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo Omagarageseji arhembere kutuhindura tukabece kituri embereji eri kwindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kinte cyo mutana habindi namunonge kinte kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakuziro mbirungo ebirukehezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe Sky TV irakari abantu webale mnonga akuruko mukahumura ko kiriyo no leba program eyo muhinji no mulisa Sky TV waza Star Times turiari channel 98 twegiteho hali ya Zuku channel 077 tuba tuli YouTube noteka mu Sky TV UG official no basa kutuleba stream it live then abariya Go TV turiya Go TV signet decoders kandi turiyontuza kuba twegita na DSTV omu weeks inche munonga turiya program eje kubera hobuli rwa kabiri shaha inaze kiro turukwendera acheka kityo kubanza twaraganisa abantu ngo ntuza kuba tureba ibintu bikuru ebisheme kwa biri afam iwe nko mulisa aho tankiye gukora projects zawe zino bire bwamaramu ni bintu cye bikuru ebyo rukumanya amayizi cyo necyo kubanza amayizi no gukora famu kagengengetse akagumena n'ubunyatsi amayizi ubunyatsi okubirebera amayizi ubunyatsi ebyo kurya ubwo bunyanzi n'ubwo bunyatsi then na no kurebera kurebera famu kugiho buyire kugiho buyira kugiho buyire ukareba no giha mu burofa abo benteze twatungira ati gentasi twagize rite Rwanda burofa ento buriya izo tir Rwanda kwarwa mahwa yeriko beza rite Rwanda kwarwa ho kahwa akagikora kubi mwene icyo cyukuru n'amayizi ente zarara ninywa nirya itagira hato noreba akora kutushomese bitagenda mwana tunore nibyo turkorekera gukora nibyo turkwingira ibinyatse ibi turiyo ntitegeke ibyo cyo nakugira ngo batabona yenda kubuye ko butwara hariya kubombekera manyo hata nashuma naza kuza zeje kuza kwetorora mwanya ugwareba ikaje karya ikumura aho kuba nicyo hata nicyo turekereye embwene ebirkwendwa icyo kubanza n'amayizi enteze 47 ngine kubagata kare no boko boy n'ubunyatso buru kwingana cyo tayine mayizi enteze hateze wareba kuruga ikatera urugendo rurengo atone cyo no butagobire no wakora ru buzuma hatobuziryaho ero kukamwa nenda amayizi gagumaha na makena mangi erebe ngo yanywa amayizi agagishyikire akanyatsa kuyarya akagikorage je
kagikorage munonga ekikuru n'amaizi wari wagira amaizi ibintu bo wabirga hatukuru kutaha ibi kuhinga ibinyatsi watakoma ko kwitemera ibinyatsi kwigaburira basi ekikuru amaizi kandi ibinyatsi ibintu biterirho ibi byo kureba ibi buri kurya netekwa kugirirho yo yargate yakuriya neza bwato neza bwato na nyikiro kuzir kwimuka nemuka nyikiro orente nizinyo ushanga interi yata nenywa nizirya necure binyaki zimukecuro zije bishe bikunanka buryo bwazo obumfamu nizimukecuro zije bizima zirya zinywa nikita kuburira mate ente wotagenzire ente yetagenzire rigendo ringuro kugisasa hate njungwe zinzenda mbirwazo rahanga gakoramo amate zitakatambura urugendo ruringo zitakatambura urugendo ruringo zo nzenda ngwigumaha heish avuga ko kunywa yetorora bagena nko bari kubekurize yabekurize kero kunywa raha mbone no bari kuza kuzarore neza arage avuga bateri kugenda tiyayakaka yanywa amezi gakere nenda kuzara no wagira ibiri ngo ntege nenda kuzara nugirekaho ngoma umufamu zara inyuma izina mbone ntezange ente kukira ebizo kurinishanga yes no muziguru ntire maromo bizum konka kimwe no butanywa mugema izi ecyakabiri no butagira mwonyo umunyu gwa yeta kunywa amezi kurungi eta kurya munyu kukumara ke kuzara cyenda kuremerayo abo kugenda uko mbone zente zenjungwe biti kubyenda anenda iki cyabashomera mu takeya endakeya endeberra nungi tukuri mtije na byeri tinagiboreka hatuburi ntenezo mutugwaye garame baje jemisayo bimfama jemtiki wari kinagerekera munege na byeri hatenteze kurenize yagura nkayo ko kugira cyo mukuto zamuteye kuba ehurra har kugiriye igerete risho ryagura igerete kutwe kwagura mbona bukure ibintu nibifu nibitona famu kuzeza kuteme biti byono kabitaratarra ngwino kora kuno yo yita wita bibiri wita buhangwa bwensi wita nebe yinteri kwa yaguze kurayo kunda ebore mbuzi ni kunde bikungu kero kuza hoye kurutse baje okay baje oyine mbuzi zinga ya ashati ni kembuzi kabiri na munana zumuri yashatu nezino sheyi yes mbuzi nkashatu kashatu ate mbuzi zono rekura zigenda free range no muri sawazo bw'umwana ubwo kananga kariya no muri sawazo ate nase turagaro mwazi setuka nambwe nazo buzanyu twari imyentazi bingita zo rutoke nizo mwazaza kuzabukungu mpaka mwabazyo umonyo gwazo guri mu kigombo mu komero guguru kutukora nazo embuzi nazo nizendo monyo na mizi bizima maybe ntibyo no kugomoka ikintu cyo nicyo kigomokere no monyo oyineza za cross breed zininga oyineza nyanko oyineza nyankore oyineza zenyankore nyankore nizo mbandize kutunga ibyo nimbitine bibi bijungu bizara abana bakaba naho ninzikunda ziri munke byenda ke ya nyingi nyingi nazo bwaturu ni buriya na cacu ngazegeza cacu nigiryo nore niki ni bakenyana mu kigombe cyazo ni ministere mu cacu stera mu bwaturu namenyana zanjye tumwaziriza setukiri ziriyo ni nungi cacu genere beke sagenente nabo ntera kugiriya ne haka ezari ntwa mpempango project yembuzi wano gireba nente project ebonire ne embuzi ni kingirente project yembuzi gumire kandi yarahuka akwa hati mwija bakwata mu mpaya bagibaga konka mwangambira mu cyerero mbone nente tokora kote kugibaga eje mpaya shayo na ninji garukira betori yota teka garuka kuri eje mpaya te kumpona embuzi ne yangwa te kutino yes konka ni miyente eyor kubara mu mitwara abiri 18 naho nembuzi atana zizina kasente konka nerahuka neraka kuzara kanyisa namba nyuma zimbuzi yanjye zera abana babiri ureba ente te kuzara babiri nezara gumwe konka ente ni iki embuzi ni ikingirente kandi ishomesa aberera
ngaberere banje bari yishomero reka twegite umwami Rwakandare bajya unumenta wafamwe munonga rero tutyo turemboziye no bako bajoji kambara nabo muhoreho akekake kare umwami Rwakandare yatwegisireho bagira ngo unumenta wafameje kitari nangwa neco cyonka twenda kugira ekitabasa kumwegaho nko muntu ari mu government kugira ngo ari mu government konka ari kubasa kushobora how government works kugira ngo amulisa n'umuhinji wa level nkeje itwantureba ni bintu cye byakubasa kuba nibiyetagisa kukorebwa then nawe akabasa kukiriza ekiroto cye umwami Rwakandare nakwakira Sky TV olireje orerota tinyine shonga mazima niyo umuhinji harota kwata mwitaka original umulisa wanje werizoba yariyo nangambire mboziye kwiyakozere mirimo ye kandi yangira ngo ryomwa abantu abamutiremo muhimbo na hata barakira nawe nangwa twafuna no mugisha twakushanga nafamu omulisa wa level cage government yiturumuhati na president Museveni ebyariyo nayo rikere byo kureba burizoba noreba ngo abalisa abantu betaga kwerwa batakukirize biroto byabo yabare munonga umutekano sa program eji miseri ninkureba twamusho kubanza kusima Sky ubuhereza burungi ukwika umuntu wahansi akabugu no beto umuntu wahansi rushembayo waragahiguru washuma wareba ibikorwa biriyo etari mbozi mbe nimba sima Sky TV na Radio 5 mu mukora amazina y'abanyataro batru Rwakandare nyine nkora y'ubutegeki mu ofisi yagenewe wereka guta Museveni president wa Uganda ngira kugambira abantu president washirwa amashita ari anointed obiki no kitegereza asaga amashita ndagira ngo parafininga petrol hagana amashita giguru government omwe yashirwa amashita kwebembera abantu bararage abantu bagira ubusingi ensetebekana uri umuntu akora icyo akura nayenda mbere ninkira kuba ninkureba wano utayira bihingi n'abarisa nintwara umushuko kubanza kusimo kitini sa president we Dr. Museveni kuba menta w'abanya Uganda bona nagira koze ikigamo najya ngo bona bagayigare bona batunguki tumuntu umwe kubona yabo mugayigaha cyaro mbwe nisima munonga president wa Uganda okumanya umuntu wahiguru akamanya n'umuntu wahanze kushembayo ndebirizo parliament yo nagiye kolire bari kisozi no manya haro kurra no kurikiza no kutuma unkora president no wenko munsi yona orukwiha cabinet ahigura kicumya hanze hakushembayo kwija kureba abanya Uganda no basaba batakubaka basa kurwo mboro parliament ninga cabinet n'abantu tubizime ubwo president Museveni wenga utsomesa abantu president ashomesa abantu babikwata ko babikwata bituma unkora kakuri yagira ngo muherire munonga okumuhera nuko kumuhabura obuhabuze uko kwabura tukumuhereza sente taro sente zibamwe okukiba muhera kikumu okumuhabura enita kariki kwashanga miyembero endo munzuzo kakuza nanka utakigura rukoro emiyembe yiki urutoki warreba ente wazireba tenita karahango ayina katakakaki konka kakapuraningira yahora president nagamba ki kiyamuhura yatuma unkora byari kugamba mbweni y'umunya Uganda ryo kuturikize nawe ntaro kura no kurikiza no kutuma unkora abana babiri mu cyumuro bakozise mu rumoki ecyo bege cyozi hayino tugira yabyari tubyamhogo umusiri hayino tugira yabyari cyikwijo nkare yari gishomero cyo kujya kuri atigire yakora ki umbwiro ubucyumuro wamaziro muka agameza gakozise iki hati y'umuzire wote giso mwana wawe mata babuza nabo banoshwera tubabuza bitogo kashomera ngaye babuza kakurure mbona ho guri ntakuru abaziri novunanza bwanyu futekateka abana banyu okucyuruko batekatekera reka kurondera umwana itaka ukamurondera buri kimwe cyose kimutera hari mwegeso mutekateke ko arabaze kukironda nabagira ngo tubakuza kwereka tubakuza kuretera cyenyanja kire nibaza kwereka uko rakishoye kukihomiza utakishanga kiro kashemerwa kakirya kikanura ngo tari kumanyiro ko kukwata ate president yoro Dr. Museveni atugize ko twakubaza kuri jubera gendo jubera abase kusitoma gizo mu mutwe hadi njyane kugamba ntaro kurura no kurikiza no kutuma unkora nibakugamba president yanagamba kiyanagamba yagamba kintu kibuzo bakoze yagamba ecyo kintu cya 4 eka modo turi kwendera
no chaira itingaho ki abantu abinchi tubakacyetegereza hata abantu nicyo kuba ningambira abantu kuba Museveni bulizo banakimba ninjira ko ningambira abantu president Yoweri Kaguta Museveni nareba he abantu batakarebera bayarebera president Yoweri Kaguta Museveni yarebere ikintu cy'imyaka igana hiyi akaba yatandikira umuramu yarebere oyine hikigana oyine abani 10 batematemera mburu muziza kutunga oyine hika 20 tematema mwa abana boyine oyine hikina barama abana boyine umyaka 50 babare warebera hariyo nareba ikindi ni kugambira mbwenu yetekate cyo korra hafunzire otunge cyango omushisho gwe nagataka gake konka no reba ubuteko burumu yabikushoborera ibingi yabikugambira omuhekerane enjara no muhekera wono munyikintu munso mu kibine nenjara kagambira abantu kunyi ntumkazi wenzara takugwesije nakana kenjara takakubyama Biburi nyangu ndyabiherezo mukishimiro mu mikono yanyu eki wataho mukono gwa cyura ntangana takukeraki natakukereza muri do musheje bikwisho wabireba natunda nagakanariyo omuyembe natunda gakariyo iwe nitaka no shaka ibyo kurya iwe nitaka kano shaka no ramo nonga gavumenti obuhunga kubwa kabye no yobuza okuhinga obuhunga no buhinga koransi ninga hamutogwenju so government kozora umurimo gwayo nayo umukuru umurimo gwanyu government karaje kukwatiraho igira yakushanga nagawoti gira cyo wataho de na government ritandikiraho abebemeza bari ya district ni mpamiza munonga abebembezi na munonga ako president kozora umurimo gwa abebembezi bible nagira ngo abantu banje bafira ubutamanye no vunanzo wabebembezi okushomesa abantu boko president akora by extension workers kabatakwika mbantu abakwikamo n'abahikamo n'abatakwikamo bakwikamo kongana bonze matiko kujya kwikayo akuba wahurira mukama we cyari nagamba nensi ya munonga bafuto mu nkora program za government ocyura president cyagamba kakenize kikahikana ngwen program za government na ma district zona zero nicyo nakugambira nti bibo nyongo abantu banje bafira ngo butamanya no munongo umuntu wasa kumuhereza katimba ayange kararamu ngo nukamwitse mpita amukashesha rwari azakitana here center for atanike kuyomba ngo at government bakujengo nguteka amezi go kunywa ugira amezi go kunywa marungi utamezi nyodo gandu wazoro korro gakomu bafuta tupaza amezi mwamiri wakanda mwene nyishaba abanyarwanda tuze kurikiza kandi to munkora president kubona tugambira tuhingira hafunzire amawembezo makagakabuza president hata abantu bangita bayinitaka hata bayinika hafu ndunde president yambuza atenko ko bazisa kwingana ki koko Ibinyanja nibiyenda kwingana ki ubinyanja wazahari ukurikiza haro kurikiza wahurira sky neshomesa no hurira konkoto munkore sky gamba omuhingi no murisa mbweno businge tubukozesege obusinge buruho konko businge tubukozesege ihangarite bekaine obusinge buruho konko businge mutana imerage tubusinge baburya obusinge nibibi kuye bikuru webale munongo mwamiri wakandare embozo nenungi akiye nyine kake twagira ngo tugambe tubasa kurenga umushahazito okani nkira koresa enkoremwe ekikwizo cyo nyamba cyuhate ekikwizo tinka kisiga icyo nitekwa kushitahana nabakira kugira ngo ofune obuntu bukwa abantu bakwe bintu so mbwenu mureke tukorese amageza gakutwebwa turobahabuzi bwa government turikirize n'ababembezi bitu kandi government ine projects nyingi ezitu nangwa ezitakumanya kandi obustari kuzimanya tukoresa chance yo kugira ngo tuzuru abo kuba tukuzimanya ninza koresa ikigambo cyo kugira ngo obushema bwawe tubukwiye umushango tanajuma konka nimpabura no basa kuzokugira ot government teyine cyetu yambere konko genzire kumanya ibye rukora den wagezeho byarema nibanyeta wakwatsura umuhano kaza district yo kumunyeto ukabuza tu program ya government yabatsigazine tambureta bakakukingira nekibuzo cyangu akuba binkwatira iki noherene bikwataho kandi tubakuza kuleta byo kuriya kuretera rusani yo muka nyanda twikirizane ngo mmeno za kugenda birone abo kubandi babiriyo tukoresa mani tugitagite turebe ko twakubasa kutunga entasi anabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka ejene program muhinji no muri saburi wa kabiri shayi naze ciro ugumoto egiteho ahabwizobera mureke mpendera kire ndakiruka kagenda konkanta karujirani kira kubagira ngo you have to keep African hopes alive.